kusile sompa kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka. Sanamukela kuso Lomoya TV noMkhulu Mazibuko sesiphinde sabuya sisaqhubeka ngalesihloko sabalozi abalozi bamazi. Sisaphinda futhi sithi sicela ukubonga ebantwini sibonile subscription ikhuphukile. We are over 5,000. In fact, mangichecka bese over 5,100 already. Lokho kuyasho Mkhulu ukuthi i-channel ikhula ngesivinini. Yeah. Singabona ngathi yenza kancane kodwa yagijima and siyabonga kakhulu abantu ngoba kusho ukuthi 5,100 and something. Yebo, imfundiso lezi Mkhulu zine-impact, ziyaphelela abantu. Siyathemba ke ukuthi abantu bayaqhaqheka umqondo, umoya uyabakhanyisela Mkhulu ukuthi nabo bazame ukuthi benze izinto ezizobasiza bangalimali ngoba abalaphi bendabuko abaningi baqola abantu kakhulu babaqeda imali. So inhloso yeSolomoya TV ukukhanyisela abantu ukuthi kakhulu la ihlukane nemali ngoba befuna usizo. Bazi ukuthi mhlambe make kumlaphi akwazi nayo ukuyiqapha into mayingacacile. So azobe eyithola ziningi kakhulu izinto kufanele ukuthi sifundise lo. Yebo. Mkhulu siyaqhubeka nesihloko sabalozi, sikhuluma ngabalozi bamanzi. Ngiyacabanga ilanga sizoke sikhulume lento yemimoya eyamaniswa nezizwe. Njengoba umzekelo kuye kuthiwe umndawo abandawo baseMozambique asali zikhona lezo inhlanga and zinayo indlela yazo yokwenza. Kodwa akusho ukuthi umoya manje sofakwa eboxini lokuthi uhamba nesizwe sithize kuphela. Lokho ngiyaphika ngizakule nami yazi Lomo leyo nto leyo angizwa kahle uma ihamba nesizwe sithile ngoba inono lona abazothi lihamba nasiphi isizwe inono nje lelo. Uyayibona le nto Mkhulu asikabulisi ngishiso le nto leyo ngoba kunesizwe sasezambe ukuthiwa abaroots nabalozi akhona baye batholakale khona la eMzansi kwezinye indawo enaseba sikhona sizwana esithize ukuthiwa abaroots njengoba khona nesinye isizwe kuye kuthiwa abephuthi. Izizwe ezinelimi olithizeni maso useqoze kwazo uzozwa njengoba namabhaca maso uzwana eduze kwawo uyazi ukuthi cha manje lo limi lako lihlukile ngoba namangoni ngisho mina njengehlubi maso uphakathi kwawo amahlubi ngempela uyazi ukuthi cha lento abayikhulumayo nesizwe samanguni. Isizwe samanguni asikwazi phela ukuthi kuthiwe umnguni ulungiswa izizwe zamanguni. Isizwe zamanguni uhlangene umXhosa, uhlangene umZulu, uyayibona, uhlangene umNdebele, uhlangene umSwati. Okusho ukuthi lezi zizwe zizonke lezi zikhanda abangoni, indabuko yomuntu abangoni babengoni labo bantu. Okay Mkhulu, into engizama ukuyisho kulesihloko sethu sabalozi bamanzi kusikhona isizwe ukuthiwa abaroots noma abalozi and ngiyakhohlwa nje igama laleni kune ritual noma siko thizeni abayinyaka nonyaka besuka kwenye indawo bayohlala kwenye indawo. Inkosi yakhona ufika lapha ihamba ngesikepe beyilungisela lesizwe sabalozi. Umkhosi wakhona mabugubha lapha eZambia umkhosi omkhulu baba nabavakasha abasuka endaweni zonke nabo bezozithokozisa nabo njengawamaZulu noma khona amakhosi omhlanga njalo into enjalo enziwa isizwe saba siyasho ukuthi siyaqonda ukuthi sikhona isizwe esinjalo kodwa la sikhuluma ngomoya othizeni. Sikhuluma ngomoya Mkhulu ke ngizocela ukuthi ngithathe intambo ngizilahlele kuwe ubulise abalandeli beSolomoya TV and ubakhumbuze Mkhulu ngoba kubalekile ukuthi sihlale sibacela njalo ukuthi basubscribe bashare balike ukuze i-channel ikhule kanjalo phezulu and then uzokwazi ke ukuthi ungene kulesihloko lesi sabalozi bamanzi Mkhulu ucacise ke Mkhulu
uzocela ke manje ukuthi ngithathe intambo izilahlele kuwe. Amen Dlomo, ngiyabonga nje ukunginika leli thuba. Ngibingelele ke babukeli beSolomoya TV. Ngibingelele kubo bonke. Akwengiyasho ukuthi emagumbini amanomhlaba ngoba silalela izinto ezijulileyo uma silalela kulomoya ngoba masizothi impumalanga intshonalanga iningizimu nenyakatho. Sithinta imimoya ejulile kakhulu, sithinta imimoya enamandla esitshena ukuthi siphila kanjani, silawulayo ukuthi sihamba kanjani. Sineyinhlobo zamanzi, sizokhuluma ngomlozi wamanzi. Sineyinhlobo zamanzi ngokwehluka kwazo. Sinempophoma, sinolwandle, sineyiziba, sineyiphethu, sinemithombo, sinamaxhaphosi okutholakala khona ithombo nkala. Ziningi imifula ehambayo, izulu, imvula, inhlobo zamanzi lezo. Ngokuhluka kwazo inhlobo zamanzi. Okusho ukuthi uma sizokhuluma ngomlozi, sikhuluma ngomoya ohlanganise zonke lezi inhlobo zamanzi, umlozi wamanzi. Yebo, umlozi wamanzi uhlanganise zonke izinhlobo zamanzi. Sibuye ke size la emimoyeni yasemanzini. Imimoya yamanzi sinamandiki, sinamandawe, sinamanono, sinababaluzi, sinamanguni, sinamajaji, sinenzuza. Bangaki laba bantu bawu7. Imimoya leyo etholakala kuphi? Emanzini. Okusho ukuthi konke lapho kuhlangana khona lamanzi ngokwehluka kwawo kukuphi? Kusolwandle. Okusho ukuthi umlozi wamanzi suphakamisa ulwandle. Kodwa amakhosi lapha besihlanu. Amakhosi lapha besihlanu okuze ubone ukuthi unomlozi bazovela bevunulile bephansi kwamanzi. Bazovela bakha amaqhugwane bephansi kwamanzi. Abanye babona amarondovoli kuphi? Phansi kwamanzi. Lokho kuyakutshela ukuthi unomlozi namakhosi asemanzini. Okay ke sibuye size umlozi uyini umlozi? Umlozi isililo esililwa abantu besifazane ngendlela ethile yolimo likamoya. Umlozi isililo sabantu besifazane. Kodwa siyulimo lokuxhumana ngokukamoya. Umlozi lo siphinde sibuye umlozi uba yisithunywa. Uba umoya oyisithunywa, umoya othunywayo oyisigijimi olanda into ekujuleni. Olanda imfihlo ekujuleni kwayo. Olanda isigulo ekujuleni kwazo. Olanda nofisa ukwazi wena ekujuleni kwazo. Kahle umlozi ungumlando womuntu ophilayo. Umlozi nje ungumlando womuntu ophilayo. Umuntu umeboniswa ngokukamoya usuka esebenzisa ithunywa. Umeboniswa ngokukamoya ngoba abathunywayo ukuyobheka inkinga yini? Zithunywa. Angithi abagijimi. Yebo, igijimi. Yebo. Okusho ukuthi igijimi zihlanganise izalukazi izona ezithunywa amadodazo. Kube abantwana bayathunywa. Kube zingane engakaganani ziyathunywa nazo. Ingane uma nje uyingane uzofanele ukuthi wenzeni? Uthunywe. Bese kuthi amakhosi athuma ibutho. Okay. Amakhosi athuma ibutho nezinduna namaphoyisa nazo zonke lezi zinto. Angazi ke noma iphoyisa kudala besenalo noma besenento. Angazi. Athuma kodwa ini ibutho. Kuthiwe induna yenkosi, ibutho lenkosi ethile. Okusho ukuthi inhlangano yamadoda anjani athile. Siyabuya ke siza kumlozi. Umlozi makuthiwa into eyomlozi noma kuthiwa lena umlozi basho inhlanganisela yamakhehla nezalukazi. Kodwa umlozi isalukazi. Kuthi ikhehla ibutho. Angazi noma ngiyatholakala.
ngiyayizwa wena Mkhulu lento ishoyo ukuthi uphinde unginike nayo indwangu yami unginike leya jazi ukuze sizokwazi ukuyicacisa kahle ukuthi lento iza kanjani. Lento iza kanjani? Uma sizoyicacisa sizobheka imbala. Sizobheka lembala le ukuthi imbala ibangaki kuyingwe. Nansi ingwe. Le black and white le. Noma le black and white le. Mawuyibukisisa lengwe le inombala omhlophe okuwona odominateile la. Omkhulu oyisisekelo. Inombala omhlophe kuwona wenzeni ophethe konke okusho ukuthi ungasho ukuthi umbala wamakhehla la wamanono wamakhehla asezibeni noma asemanzini uyilento esithi foundation ngoba njengoba uhleli yebo umsuka le mibala ingaphezulu kwawo ngamanye amazwi isisekelo yebo isisekelo bese siba nalombala onjani omnyama lo ongathi mkhulu kulona grey. Sikhuluma ngengwe eblack and white la okuyingwe yamakhosi akuphi asemanzini enguyingwe yomlozi wakuphi wasemanzini. Siyabuya uma siyibuka lengwe le ino white ino grey ino black. Ublack yi abavikeli yebo ngoba uyabona okusho ukuthi uthingo lo black lo uluthingo ungumkhuseli wa lezi zalukazi lobo kumhlophe amakhosi ubumhlophe noma inomuntu ongumqali wesibongo okumhlophe isisekelo bese kuba yilamadoda ebutho yibutho leli noma majaji avaleleni lapha umcebo wasemanzini avalela umcebo wakuphi wasemanzini. Ungasho ukuthi izalukazi lesi ungasho ukuthi abantwana la ngoba ikhaya alikho ikhaya lakha ngaphandle komfazi nani nezingane. Kuba khona inkinga makuthiwa kunayingane ngaphandle kwekhaya ngoba ayikwazi ukulamula anikwazi ukulanyulwa umuntu ngisho ningashana nibulalane nini nobabili kungabikho umuntu onobufakazi ukuthi ubani owenza okunye komuntu. Futhi ingane anikwazi ukulwa kukhona ingane ziyanikhuza zithi hey wo bazali manini. Uyabona okusho ukuthi umlozi ubuthathu kodwa unemfihlo ethile phakathi yokuthi kahle umlozi isililo. Mawuyisililo umlozi okusho ukuthi uhamba nani nezalukazi nani nabantwana ngoba abantu abalilayo abakhalayo yini abantwana nani nezalukazi. Ibalekile wena Mkhulu lento oyicacisayo ngoba uma ungabheka ingwe le enombala ebrown yebo lesiyazi ino cream ino cream or masithathele yebo ingwe le ephilayo ile mibala iyakubonisa nansi ingwe ephilayo nansi cool ingwe le yenyama ke le yesiganga yasemhlabeni yebo no exactly le uyayibona yeah so ngiza kweliphi iphuzu iyo le ephilayo nani bala okay ungena kanjani emanzini ngalento le hayi ngeke nayi yasemanzini eno grey phela le namafutha la uyapha emanzini amafutha azontanda phezulu amafutha la umcebo lo igolide yinyanga lezi kula nempande yebo entabeni imlingo yezulu imlingo yeyilwane namathambo niyo le. Khumbula ukuthi impande Mkhulu yihlahla nemithi andingu igibele esihlahleni. Lokho kufanele ukuthi kukutshene kabanzi ukuthi ingwe ibambe umama ibamba indoda kuyo ibamba umfazi ibamba abantwana ubuthathu kahle umlozi ubuthathu kodwa manje kwehluka la ukuthi linono leli ibutho leli izalukazi lezi ezizithu ezizigijini abesililo abanye abalilayo ilapha abangamanono laba abangabantwana okukutshela ngokusobala ukuthi umlozi umbaqambili unali idlozi lento eza kabi eza ngempi ngoba ibutho liza ngani ngempi nesidlozana
ibutho vele loku yebo libuthiwe lakhandwa lenhliziyo yokuthi lingancengi lingalaleli kuphela into yalo kwenzani ukubulala alibuzi futhi uyayibona so manje isisekelo salezi izalukazi zesililo zomlozi ilamabutho okusho ukuthi bahamba babili laba bantu bahamba babili amadoda nani nabafazi ngazi ke mkhulu ngoba ngokulethela bosesekulo ngoba sisemlozini wamanzi mhlambe njengoba bosokucacisile isisekele abavikeli njengoba yebo laba bamhlobo Wamanzi zivali so ilapha bokugcina abaqhamuka nenhlanhla lapha abayisisekele and ibalekile lento le wena mkhulu ngoba mawuhlanganisa ublack and white ukhanda ugrey hey kufanele kube kanjalo okusho ukuthi kuhlangana ubaba nomama kukhanda ingane yeah I know ijulile futhi ungasho ukuthi abadominateile emanzini izalukazi yibo laba bamhlophe bakuphi basemanzini ingakho ngithi umlozi mina utholaphi olwandle umlozi nje wamanzi uphakamisa olwandle uthini ke ubuye wena uthi nkosazana enjani emhlophe efana nani nehlabathi zolwandle mawungaye kulwandle isihlabathi lesi ukubone ulwandle laseKapa usantakhona lunje mhlophe lunje ulwandle nje ulwandle ilona olukwazi ukuphakamisa umlozi uhlangene ulwandle bese kuba lo waphezulu ekade sikhuluma ngawo ulandwa entabeni enjani ephakeme entabeni enjani ephakeme futhi ngiyacabanga wena mkhulu loyo ophakeme uye uthande yazibona le ntaba ufike ziyamawa ngaphezulu yebo ngoba mayinamawa ngaphezulu ikhanda isithebe la yebo ngoba amakhosi ilapho kunesitafula khona amakhosi laphezulu athanda umnikelo and umnikelo ubekwe esithebeni so kakhulu kuzoba intaba kube amawa kodwa la ngaphezulu amawa kube khona isithebe kuba isithebe lapho uyokwenza khona ini umhlabelo ingakho ke mkhulu indawo efana neKapa ibalekile kwele mimoya noma sokungasinjalo manje ngoba so kuye kwangcono hayi abelunga ngithi basixosha ihlanzekile le ndawo eninobukhosi uyayibona intaba yetafula yebo isithebe lesiya yebo so kwenza imihlabelo cabanga manje uzothola ukuthi kwalo Abraham kulokhu kuthiwa Abraham wayekhuphukela khona lapha eTemple Mountain uyayibona lento le ipowerful ngoba ngiyacabanga akhontaba ebhekene nolwandle njengentaba yaseKapa yebo so uyabona manje ukuthi le ndawo kusho ukuthi inamandla kakhulu akusiloko kuphela iKapa mkhulu kunendawo kuthiwa iCape Point iCape Point kulahlangana iIndian Ocean neAtlantic Ocean olunye ulwandle luba lihlaza olunye lube blue yiyo kuphela indawo enjalo yebo olunye liyabanda olunye liyashisa ilapho kuhlangana khona lamanzi ashisayo kanjani nabanda so cabanga amandla nemimoya elapha injalo ingakho abelungu iKapa beyenze yabo ngoba iumama uyazika ukuthi umlozi uyini umama ingakho kuthiwa bayibiza ngemother bani mother city ngoba inalomoya wani womlozi inalomoya kabani kamama lapho kuhlangana khona isalukazi nani nekhehla uhlangana umlilo nani namanzi noma nokubanda uhlangana nokushisayo nomnjani nokubandayo ijulile le ndaba le umlozi wamanzi ke unjalo ngeke uzulokhuzana enye ilokhuzana indwange ehamba nomlozi wamanzi iyiphi kambe ile nale hayi lena mkhulu izulu leli okay isky lesi yebo isky lesi izulu leli ile uyabona le enalo brown lo ungabe ubrown ngifune no maroon khona no maroon nansi ured lo khona no maroon kulana man khona no maroon phakathi kuyo indwangu ukuthi seliwashwe kaningi nalo leli njalo libuye liyasebenza kakhulu lalilethela ukusebenza ikhona manje no maroon engathi no maroon phakathi nangu maroon hayi uyeke lo yeka no maroon ungathi brown
ilokhuzana indwangu yakhona kushuthi ayikho la kodwa yona ino maroon ino black no white nobani no maroon ingakho bengithi le kodwa manje seli brown la seku brown la enye elokhuzana ephathwa ilokhuzana ngoba leli elamakhehla leli asemanzini elamakhosi asemanzini leli eli black and white no grey liyabuya leli engilishoyo elinongathi kuno maroon phakathi elezangazi okay lelo zakuphi zasemanzini elamakhosikazi elamakhosi nelamakhosikazi lamajazi lama lokuzana ahamba ngathuka nje ngathuka nje bese ngaze ke senze elomlozi wolwandle noma wesiziba silenze libe green ugreen ngoba usukhona ugreen eThekwini nje sinawo okay ingwe enjani egreen esho ukuthi wena usebenza ngempande zakuphi zasemanzini okuluhlaza kwakuphi kwasemanzini okusho ukuthi unomlozi weziziba ukwazi ukumisela abantu amagobongo okay mkhulu umlozi green impande ezihlaza yes ngizama ukuyi-absorba lento le umlozi wolwandle lo umlozi wolwandle noma wesiziba isiziba ulwandle kakhulu isiziba sisebenza ngalo ngoba impande zakhona zibamnyama okay kodwa zibe mhlophe kuphi phakathi ngaphakathi ngoba angithi ngikhuluma ufike esizweni lezi ezimnyama impande ilezi eziphuma ngaphansi yebo iqhamuko ke okay mhlawumbe ngicabanga ke ukuthi bazokhuluma ngogreen so kuyilezi ezivelayo yebo zingenzeka lezi ezivelayo mhlanga yebo nazo zonke lezi zinto khona okunye okungathi kuzithebe okuhlala phezulu kulokuzana bayakusebenzisa mabehlanganisa isithembu okay yeah mina lezi engizaziyo wena mkhulu lezi engizaziyo zona lezi ezihlaza leyo mpande leyo abahlanganisa ngayo isithembu yazi ukuthi ifike ibe ngathi mawungathi ungahamba phezulu ungayitshela ukuthi wena ungahamba phezulu kwamanzi kanje ngoba ihlangene uyithola ihlangene ingamaqebelengwana angathi ayisandla esivulekile ilokuzana into kuyaphansi into kanje yazi uma uyifuna la igoli igcwele kuphi mkhulu Bruma Lake Binoni oh yeah kungenzeka ukuthi khona ke lapha eBinoni ifike uyifica isandla kanje kodwa into kuyakhona incane zithele izinto kuzakhona inemfihlo ke le yampande kakhulu oyibo kunemimoya ekwazi ukuyiphakamisa esingeke sidale mara ohlanganisa yona le isithebe lesi isithebe kuba isithebe bese kuba induku yakhona yeah einsika ithi ngalidalula igama engilazi ngayo mina leyo mpande le enokujula ishona phansi leyo mpande leyo ishona phansi ithi basebenzisa abantu mabehlanganisa isithembu ngoba lento ihlala ihlangene lapha emanzini ithe ngoba vele isiziba abantu besifazana ngelinye ilanga mawuhamba usuka eThekwini anganoma usuku usudlula eshoweni noma uyofika eMelmoto noma uyofika eNdundulu kukhona amadama ngapha kwa left wakho uma uhamba ngetaxi ubheke uLundi noma uhamba ubheke uza ngapha eNorth Coast uhamba ngetekisi kunamadama ngapha ikhona leyo mpande leyo uyithola isithebe lapha mawungaqhamuka nje wena ungahamba phezulu uyitshela ukuthi ilokuzana ushone phambi uyitshela ukuthi hayi okushuthi utshani lokhu nehlahlanyana kushuthi ngakhona ukunyathela uyithola ihlangene ingamaqobelengwane ithe ihlangene phezulu kwamanzi leyo mpande nala igoli futhi uyayithola ngikhohlwa igama lepark khona ipark eseduze neIskate akuthi angimazi iyo la I think ikilolisi ngoba yiyo ethi kuyothela lapha yabo lo lempophoma yaseRandburg isuka lapha ya oh okay ihamba ithi ikhona leyo mpande le inokujula okunye nje abantu ongeke ubatshele kona yebo ukuthi vele uyabona umlozi ngisho okhambeni ozolenza lo mlozi ngoba igobongo lo mlozi alikho khona ukhamba lwana lo mlozi ukhamba zinhlanganisela yezimpande ezingenayo impande eqondene nomoya ngqo kanti igobongo zimpande ezihlangene ezihamba nempande eqondene nomoya thizeni no umoya uthile straight yebo okay so manje umlozi ngisho uhlanganisa ukhamba lakhona uthola lezi impande ezivunguzayo eziseduze kwamanzi lezi ezihamba nomoya ezibalaleli yebo lezi ezikwazi ukuvunguza zibamba umoya mawuyale ziyawuzwa ivumelana nawo ziyale uma uyale umoya zivumelana nazo ziyale nazo
umlozi ke lo impande lezi ezithe bese kuba yilezi ezijule phansi futhi ezitholala emanzini ezijule phansi eziya phansi umlozi lo uyakwazi ukuhamba lana lo mlozi ngalezo impande lezo ilezi ezimnyama ngiyabacacisela abantu ngoba abantu abaningi bakwazi ukusebenza ngalendlela endala lena yeyimpande nje umlozi bawuhlanganise ngamakhanda ezilwane nezimpande nezihlahla bathathe lo mlozi lo okhandiwa lo wamanga lo mlozi abawukhanda wamanga bese bethi kushaya imfiliji kushaya ikhwela kuphi esigubhini egobongweni elokhuzaneni okhambeni kuphi endwangeni obondeni emakabheni lo mlozi lo nina nokhande ngezinyoni inqa ukhozi bese kubuya kuzoba umyezana omnyama nithathe nomkhiwane nihlanganise kulandwe lokhuzana uchakide kulandwe zonke lezi amathamba lezilwa nimpangele niyokhanda lezi zizwe enithi abalozi bese basifaka egoneni bese bayifaka egoneni ufike elikhala lapha ikhona le nikhuluma lapha kade akusiyiyo umsindo wokuwohlozela kwezinto emadlebeni umlozi wamanzi kuyenzeka ke ngoba sinenkinga yokuthi uthiwa abantu banabalozi bengenawo ngoba abantu bayawuthanda umlozi ngoba bathi bazi ukuthi idlozi noma isithunywa esigijimayo bafuna ukuba nawo kungawohlozela endlebeni ngoba kubanga idalwa kuwe kungawohlozela endlebeni ngoba kunemfihlo ethile kini abangakwazi ukutshena yona kuwohlozela endlebeni kuwohlozela endlebeni ngoba unomoya womlozi kuthathu lento kodwa ke mkhulu engathanda ukuqeda okunye lokuwohlozela lokukhala kwensimba qing kwenziwa nayilamathawa agcwele la yebo uthola ukuthi ngoba ayi ultrasound ingakho ifoni yakho ikwazi ukupick up naloko kungakhosta kodwa still kusesewumlozi but manje osowenziwe ngale technology ngoba indlebe zakho kahle ziyakhona ukuthi zizwe nakwele mimoya ingakho abantu bakithi dala awufika bezivula indlebe lezi zibenga beyihlekile babenzela ukuthi ukwazi ukuzwa imimoya engaziwa nje ehamba kude mongathi uyababuza nje bona abantu basenkonzweni kaShembe ukuthi bafakeleni lezi zinto zeqhaza ngeke bazobakutshela bayifakeleni vele angazi iyo nje leyo nto leyo yona lento yokwazi ukulalela umoya ukuthi bezwe imimoya ngiyazi eyokulalela umoya eyokwazi ukuzwa amakhehla nezalukazi ukuthi bakufundisane kakhulu eyokwazi ukuzwa lokuzana amakhehla le yanto nezalukazi buyithola zisikile lihlekile ithe yilo moya womlozi okhulumayo lapha endlebeni okutshena ukuthi wena kufanele wenze nje no ngiyakuzwa mkhulu sisaqhubeka angazi noma sesijule saqeda ngalomlozi wamanzi kodwa ngiyacabanga bese sicacise indlela umlozi wasemanzini ujule kakhulu uhamba nazo insimbi lezi umlozi wasemanzini uyakwazi futhi ukuthi ukushaya nesisekelo isisekelo yini umgogodla kube buhlungu umgogodla kube buhlungu ukhalo umlozi lo uhlatshwe izibhobo esibelethweni uhlatshwe izibhobo esiswini uyakwazi futhi ukuhlaba ngesibhobo kuphi einqini phuma ngembobo yezinqa kanje uzwe ngomkhonto nje uphuma uthi uyophuma lezansi uyakwazi ukuhlaba ebhozweni ukubona ukuphuma ngeinzwane lezi imikhonto uhlala ube nalento enehlaba elithile nje elenzeka ngasikhathi unomoya ukhona umoya womlozi lapha lelo hlaba leli sithi lo uzofika kuza la noma sithi inkantshu thina hayi khona ihlaba manje elingathi ukuthi nje thasi kayi1 ugqume bese selikiyekile likhona lihamba nomlozi elinye mina linkinga ngoba lingihlaba enqeni njalo leli hlaba lelanglazi lingigwaza leli hlaba livele liphume lithi chu kayi1 mhlambe kuphele inyanga noma inyanga ezimbili lithule ngiyoni ngizonga lilanga uzothi leli hlaba leli lihlaba nje linganakeki ungazi ungalinaki wena kanti likutshena ngomoya osukuphethe kahle lapha ngoba ngithi lithanda isisekelo umgogodla umlozi uyothanda umgogodla ngoba uyisisekelo sokuphila kwakho ngoba uzalwa nje abazali ababili umama nobani nobaba
okusho ukuthi kuzinkinga eziqhamuka kubani umama nobaba lo Mlozi lo Umlozi uyathanda ukuphathisa abantu ngokhalo kakhulu ngokhalo uphathise ngokhalo uphathise ngeqolo kube buhlungu iqolo namahlombe kodwa kamahlombe kakhulu ilona wezulu uthi makuhloma izulu lihlangana izulu lapha phezulu malihlanganisa amafu lithi lizoduma noma line ukhathale uzizwe ucindezeleka ukuthi ngathi ungalala uthi mawulala ulale flat okanye ungalizwa lidume line lize liqede ungalizwanga noma lithi mase lifikile uvuke kuphi uthi ihlala phandle ugijima emvuleni yi Umlozi lo Umlozi unjalo gijima emvuleni ulikhuze uma liduma kakhulu ulixoxe ukwazi ukukhuluma nalo bese lisha imvula kuphela usuyonethwa ile mvula ke ugeze uqeda ungena endlini lapho ukhathela uludaka ngoba lento yehla ngesisindo emzimbeni Umlozi lo usuku experience Umlozi bakhona ke abanemithwalo emahlombe ngoba bethwele izinkinga zekhaya kuyibona bakwazi ukuthwala inkinga zekhaya ungayitsheniki ukuthi unomlozi kanti uneyinkinga zasekhaya edinga ukuthi uyilungise aweniyeleni ukuthi nithi ubonakala ngamahlombe ubonakala ngeindlebe ezikhalayo ngoba kunokwenzeka ukuthi wena ubalalela abantu abadala mabekhuluma bavele bakuhlabise bakugwazise ngeindlebe uzwe imkhonto egwaza la endlebeni zitswininize zize igwaze kanti bayakhuluma abantu bakini awubezwa okay ulibele izimpundu zabafazi lele lapha emva komfazi amakhahla akuvakashela awakhona ukufinyelela kuwe libele izinqa yazi Mkhulu kulo esiqale ngawo waphezulu iphutha esilenzile Mkhulu mhlambe singazama ukuthi address na azange sisasho ukuthi na ulungiswa kanjani Umlozi wezulu uyayibona Umlozi wezulu uyayisholo wona Umlozi wezulu uyazifikela uzikhulumele na uzokhuluma lapha kumgozi uvuka zithunyo manje zabalozi Umlozi wezulu uyazikhulumela ukuthi sengifikile ngoba ungumlozi wokugcina ngoba uhlanganise konke kufanele ukuthi ulungise oyentaba ulungise owamanzi ulungise owasezulwini awulungise uyamukela okay uyamukela wezulu umukelo kanjani na kuya ngabo ukuthi bathini badinga impande noma badinga ukukhamba ozogeza ngalo uyafastelwa Umlozi wezulu bangakutshela ngo14 days ulambile nje bese uhambe ulanda ngoba unesisindo udinga ukuthi ube semandleni ube semoyeni mawuzomukela wona bakutshene ngeinkukhu ezisikhombisa oyokhuphuka nazo entabeni uyokwenza umhlabele ngoba ungowezulu ungakwazi ukumukela nangeinkukhu Umlozi wezulu kanye bakutshene ngembuzi emhlophe ozomukela ngawe ekhaya uzowuhlalisa ufuna indlu Umlozi wezulu ufuna umfazi Umlozi wezulu ngoba Umlozi wezulu uhamba namakhosi ingoba uhlukanisa ubulili obili nje buka mama nobaba ukhona izingane bese kuba ke umoya lo esithi ungcwele thina noma sithi umoya kaNkuluNkulu bane bangaba bahlanu futhi kungaba umoya womqalo wesibongo kube umoya kaNkuluNkulu odale konke angithi uyayibona ngiyakuzwa Umlozi wezulu nje ufuna lezi zinto zibe enhlanu phezulu kwakho okay and then ke Mkhulu ngiyacabanga in conclusion nalona Wamanzi sikhuluma ngawo uzomela sokucacisa ukuthi unokhamba ke lo Wamanzi unokhamba owamanzi unokhamba mngani wami ngoba kufuneka ukuthi uthole amacembe alezi ihlahla ezisemanzini ezivunguzayo kufanele ukuthi ujule phansi uyothola impande ekujuleni ukhuphuke nayo ngiyazibona zonke lezo uyayibona yazi Mkhulu lona ubalekile ngoba kakhulu abanye abantu bakhulume ngakuthi Umlozi wamanzi kwasha kwacima ufuna umuntu uma sekekhulile hayi Wamanzi owezulu lo okay uyayibona ke lento owezulu lo uyayibona leyo incazelo bengekaveli owezulu lo ofuna umuntu oseke matured osekhulile oseganiwe sekeganiwe unabantwana nayo yonke into ukuze ukwazi nomlozi ubenza ubembatha yebo ngike ngezwe omunye ebuza enye indaba esayikhuluma nomgozi yokwehla kwenyanga ilanga nezinkanyizi ebuza lapha ethi iphi full video wayo yiwo Umlozi wezulu lo ohamba namakhosi
asezulwini yiwo ngicanga ukuthi uyaphenduleka ke khehla uzowuthola umlozi wezulu siwenzile wemavideo amanye siwenzile edlule siwenzile manje sikhuluma ngomlozi wamanzi so lo mlozi wamanzi njengoba usho ukuthi udinga ukuhamba ke lo ukuhamba angithi uyashawa phela lo kuyashawa ukuhamba ukuze ukhuphuke umemeza nawe ukuhambeni ushaye ukuhamba ngikhuluma ngeimpande ehlanganisiwe makukhuphuka leli igwebu ukhuphuka nawo lo mlozi okay ukhuphuka nawo igwebu leli limhlophe ngithi ngithi umhlophe umlozi ukhuphuka nawo uhambe ulando lwandle wona bayakutshengisa futhi bayakutshena uthi hamba manje olwandle uzofika uphatha into ukuthi uyomemeza lo mlozi lo uzokhuphuka ushayile bemhlophe leli igwebu lakho ngendlela abasho ngayo ubize uzosho mase ufikile uhambe nawo uziyofaka endlini oweyithunywa zamanzi umlozi wasemanzini uhamba nezithunywa namakhosi amanzi umlozi wasemanzini ingakho izimpande zawo kuyizo izimpande zamakhosi asemanzini futhi ngiyazibona njengoba usho ngiyazibona engqondweni ezimnyama ezigreen ezibrown ziningi ezimhlophe zikhona khona lapha yebo ngegaba zawo yebo futhi kuyenzeka uma ungoweyithunywa umlozi okuphethe wena udinga nje ukuthi kuhlanganiswe amanzi odwa amanzi empophomo ulanda wempophomo ulanda wolwandle ulanda womfula ulanda yosiphethu ulanda ithombokala ulande isiziba ulande imvula ulanda wahlanganise onke ini ulwandle amanzi ugquma uphalaze ngawo for 7 days wehla umlozi wethunywa ukwembathe kuya ngokuthi uvezele kanjani kuya ngokuthi wena unikwe muphi uvezelwe kanjani kodwa lona wedlozi elimhlophe lasemanzini ufuna impande nje kumele ukhuphule ngoba ungowedlozi into ezakabi kuphi emzimbeni ufana ukuthi uhlambuluke andube ukwazi ukwenzana umlozi ukwembatha unamandla ke masolungu unamandla ungcono lo wethunywa ngoba mina kwafika wona kuqala mina ngihlola ngawo vele mina mangilalele nje ngilalele ngawo lo wethunywa zasemanzini kodwa kakhulu mina ngiphiwe izulu hayi zonke into zami ikhuluma lezulwini hayi khuluma ezulwini kodwa ke sila lo mlozi wamanzi lo mlozi wamanzi lona ufuna ukuhamba uyotshengiswa bese kuthiwa faka impande ukuthi lapha ya kuwo lempande yomlozi umtshele lo muntu akwenzele kanjalo angenzi okwakhe ngoba umlozi uzobulala uyabulala le nto iyabulala kakhulu ayicanga ukuthi siphelile la ayicanga ukuthi siphelele izwa ke lona mkhulu uzama ukulungisa into yaseMpumalanga yebo nento yase Eastern Cape kodwa eGoli ngisatholakala naseKapa mkhulu so ngizocela ucacise ngendlela otholakala ngayo mkhulu ngoba kubalekile ukuthi abantu uyafikelela kodwa abazama ukuthi bakufonele kuqala mkhulu ngicela ubacacisele indawo otholakala kuzo and then uphinde ubakhumbuze mkhulu ukuthi sicela ba-subscribe ba-share ba-like ubatshele nangembizo amen sizokuthinta nje kakhulu esokuthinta kakhulu indaba yembizo qala imbizo bafowethu imbizo wozani kuyimbizo ungageji ukuza kumbizo ngoba kufanele uzibuzele wena mathupha akekho umuntu ozokubuzela phathi 100 rand yakho uzoyibuzela siyanibona niyakhomenta ama-comments aphendulwa kwimbizo ama-comments eyihloko aphendulwa kwimbizo khona omunye obhala ukuthi wemkhulu bokuphendula ama-comments angikwazi ukuphendula ama-comments angikwazi ngoba kunembizo esinenzele yona ukuthi ukwazi ukukhuluma nami kanje sibonana lapha efonini ungibuze mathupha nawe ke ngena uzoyikhulumela wena kumbizo imbizo ke siyenza njalo ekupheleni kwenyanga woza ne100 rand yakho uyifake
kwi-account ozoyibona kwi-flyer esisuke siyikhiphile. Abantu abake bangene kwi-flyer esisuke siyikhiphile bathathe i-account bafake i-R100 yabo kuze kukwazi ukuthi angene kuZoom. Siyenza ngeZoom. Udownload iZoom ungene ngelinki osukunikwe yona kumbizo. Ekapa ngiyatholakala eMitchells Plain, eThekwini eMsusankulu kwaBest, eGoli eZolamndeni eSoweto. Amen siyabonga.